ju sika bia se obeye ne sika gare bia no mo amusika o ade achinya mo nko fie o mo nko ya o ma anya sa police ni bia nyi sika ne mamo mo nko fie o mo ma chinko o mo wura na sori damu otokwara sia mo mfa me ne mi kuro S.ç.á.m ye criminals we are two criminals and ya kaya ho abomo no entia no achese me ko yokwa me hu nhira keke ene me hu anointing ko fa ho ekoyi chama ntumi ba afie na mo ka mu sa no me pa cha onyam na me ko beeli no eya ma anointing ene yi ni pieye eya me hu sra eya me favor ene yi ni pieye eya no keke what must say eya ma anointing na akotwe na pie eya me hu sra na akotwe na pie whether you like it or not eya me hu sra eya ma anointing obi akọ want to be ampie eya me hu sra na atwe na pie Allëĝédly yesi EOCO invite na Agradaa manase ene Abronye nso de nsembi abetudwa manase kyeremu a sɛdeɛ Exp0se John Dramani Mahama wɔkyekye NPP fo bi no ɛwɛsɛ nipa o kye no kane na Agradaa ha yala media Ghana wa so a wahyɛ wa like wa comment ama afoforo enya bi ahyɛ abusua na kyerɛ ye S.ç.á.m wuntumi etum de utumi sɛ NPP fo ne minority leader ne omo maka nyina akokɔ pie mu ma kyerɛ supporters no omo abodom me ho ene yekohu sɛ na Agradaa me kyerɛ mama part no so kokɔ pie mu nachi ene yehu sɛ release S.ç.á.m wuntumi na abusua Abronye DC na afi manase omo de nsɛm bi aba betudwa omo kyerɛ mu a says Excellency John Dramani Mahama opu obi akye no anaso wɔkyekye NPP fo dia nipa ya first person so mudi ka akye no na Agradaa esanse abra no wɔyɛ konfudwuma no zamafo baba bɛyɛ sofu insuze sei omahu sɛ wɔzan amanfo epayenti so se obi ediga na sika na omo ekyeche omo dia omo enchi na Agradaa na abusua Abronye aka nsɛm bi de akyerɛ wɔ mo a anasa victims na sika gere ekakye wɔ mo na sei na Abronye ekyerɛ nsɛm mu yema mo kwan wa obi aju sika bia se obeye ne sika gare bia no mo amusika o ade achinya mo nko fie o mo nko ya o ma anya sa police ni bia nyi sika ne mamo mo nko fie o mo ma chinko o mo wura na sori damu otokwara sia mo mfa kwasi na bia mo nko tena sori damu oje kwara sia mo mfa oto hankatifu amonyi sika no oto anointing oil amonyi sika no sana samu ye monko ba bia oye ne paabu no ye ton sa 2 series anu mo gisika no ye to ginisi anu mo gisika no na mo fantemu ka mo mfa mani nto police ni bia so da bia mo nkwatra mo ma ho nyahu mo ma ho yehu a wo mo esese mo ma mra ne ye aduma no wo be ma mra na ye aduma na kyese agusua wei ene nsɛm a aye Abronye DC de babetudwa no se dem di kaka na manase nso de ensɛm bia betudwa efa na Agradaa ho mama party 6 Excellency John Dramani Mahama enchi ni tum anase wonye ni mu ehwehwemu esanse sa asiediwa spiritual herbal centers de na wode ABAO no oma FDA fo enye hwehwemu ehu esanse mire bi atwam Agradaa na betena social media so ni kunu S.ç.á.m omo ye criminals de benti ena se nice Excellency John Dramani Mahama echichi obi mu a wojai Agradaa nti one day wo shega na mampanyi kete se o investigate Agradaa emunye sadia ene Agradaa ye mammofo anhwe ya Agradaa de Ghana ebedu next level a enye papa na sei ena manese so eka ensem no efaye. I will repeat it again. Ghana is a cheap country. We are a cheap country. Yewra John Mahama. Se wa bana se wo se wo chichi nkrofo na se e ka ne se eyinum nyina wa chichi wo mo de a wutumi nyina wa chi wo mo na eyi oforata kra wo hwehwe no obi a wandi si bia obeche no obidi boni a obeche no MPP odi boni a obeche no ene Yewura John Mahama yi papa Ghana ya de so ba kompa ne sa ma mi ya wada hwi wono de obu omanma na wo ba so obedi president a wo be boaye no Yewura John Mahama Ghana mana wo ba se wo ba be boaye no a wo da ye hunti wonna wo da ye hunti wonna
na wo dwene na wo tietie no yewura maami we say de Ghana wo hunu say enkrofo bi wo hanu asebe omo anko school na omo adwene mu ha kakra maami we ya fanyansa kwan so bu nkrofo chinchim omo nsa agi omo sika Agradaa wo ye fraud e wo krom ha was coming nkrofo e wo krom ha etiura jo mahama sa wo chi omo ye money laundry fraud any scam obi scam Ghana obi scam ni pakesi a was scam Ghana bako pa e ya Agradaa arrest her cheno chimami we man dem cheno obaso chira mo say woni mu nyina ye pe muntimu nya ne hwe mame we pe so chira mo Ghana say muntimu nya ne hwe na sika no kura no wo ye konfo no omamu bi diye yewura jomahama Agradaa say wo campaign na wo ye kura no wono ne ma wo sika o ma wo sika na de ye campaign no eti wo ntimu nchi ne na nchi ne kira eti no obebu nkrofo okay dan bam or say no they rather want to guide her to jail to jail. That is all right, I understand now but this is the message I am passing. No man crofo transi be di sika gere ho dance ye obi ba o se me ko ya Agradaa ho na me yo hia ni me adwuma nye enne me kodru ye sika gere ma me no adwuma na ye yie me no me ko ya o ye sie ma me no enne maware ya ye yie enne makwantuo enne me nya burekire visa sa no mbe tra tender TV so be di nkwasi dance ye sa ena Agradaa fa ho no di bebu Ghana fo gi o mu sika Mami so o say wadane ne ho ani amande obeye na sori so obi tumu ka kire me say ni nana bi tifie ni suwa bi tifie na so wa kire ne say wo ti echamportu nsuo mu a obi numa ne ho beto no na wonim so obi ane ne moja na so wono be ka kire wo say mun register adwuma mam because minim say ye ti echampon minim say ye farm mahogany na food and drug board for mutia na mama mami we licenses ama motima catch motima man licenses ama de gina bonten say Allëĝédly herbal center food and drug board me catch them play sa niam na mo ye wo Ghana ha say na mama nkrofo kunkum nkrofo omo nom niam bone wo Ghana no sa mo njai a wo wonya bi betua mo ka munimpa munye hwehwemu nanka munye hwehwemu a Agradaa we no de na kire se wo ko school bi ko sua medicine bi because we are comforted in Ghana. The only thing you need is a certificate which me wure baby nanka ne nkrofo bi ye doctor ene seli a mo chini sansa sansa deli mo chini a mo say onye doctor and so first no bisa who say why ye doctor no for how many years and so onye doctor Agradaa we tian mo say friend mo say why ye herbalist Allëĝédly abebie Allëĝédly spiritual herbal center shede o mo kire na food and drug board for mo mama mamu certificate Ghana mo law e cheap mo ye cheap mo di mo fu na nam de mo be die nti mo soso bone so mo ka ho na eniema ye num wuo nyina ye num wuo food and drug board for me say ehwehwemu ben eno ma ye wo Ghana ha Agradaa oko school kwaje ne ntete wo hifa e wo Ghana ha amoma ne certificate wa bebie Allëĝédly herbal center a wo beton aduro dia manipa so kwaje nom a wo beton aduro dia manipa so kwaje nom etimami weti ono ankasa wo pe wa bunti akwachichiri bibia na odi ama wo na akono na bewu ani wowu adwuma no eba se den a critical our licenses abaya ginatum otimmo obi aduro amaya etimu no Ghana ntina me se wo krom hana se wa mo ni amre so be scam nipa wo be nipa kro no a wo ye da because Ghana ha no wo de no correct na ha be kukura to atwene ta wo kana krom ha be ku because obi anu aduane na ebe bo no wo obi anu aduane wo kana kure na obi anu aduane be bo no ena Agradaa so we bia Allëĝédly herbal center akwase sankrofo abetena se no mudi adanse
ɛna ɔde adanse na bɛto hɔ na monhwɛ de di kan nie na ebo bi akyerɛ mo Agradaa kwasi sankrofo abegu ne team idi so ɛna ɔmudi adanse krum tie ni yo ɔmudi adanse krum sɛ mommra Asiedoa Herbal Center na wo bedura Asiedoa Herbal Center wada so anyina bɛkɔ sɛ ni sɛ wo baaye we kɔ Agradaa woyɛ obi a woyɛ ɔkronfo na wontumi se Santa wontumi se Santa woyɛ ɔkronfo Agradaa betumi awie Agradaa betumi yi nani akum nipa wɔ bra ne yam kura nhye no ɔnyɛ sɛde otumi nya wɔde ahyɛ tumi sɛ wɔn se Santa but azana no bɛkɔ so wayɛ wɔ na bra bɔ mu saa no Agradaa wɔyɛ krɔfo muntie ade na no pewie ha enya asem tetwa ma bre wa brabo mu me kasa sansem we kwa me be kan ya na ye me ma bre ankasa sisi kato me nsem ana ahye me se ma ko bank akodi loan ye loan obade adwuma nso me ye adwuma ne be wie me hu sika ne so me kunu tamu sika de mame nso me wie no me hu sika ne so me a me de wa me ntase e madam fu bi kan form Esiedoa Herbal Spiritual Center etre mo wa kra wecha na me ko ba wo ya akwankyere ma me no sa wo mi awa utimi ho se bibia de dana kwan mu ma me sika ye de na me se oba pa ana oba wo a me ni bi no bibia bi wo wiasema bo me bra me se me fie cars ne de enti me kan fo Esiedoa Herbal Spiritual Center ama wo bia se koho na obeya akwankyere ma obeya obi sade ama me sere mo me kan fo Esiedoa Herbal Spiritual Center mam so bia fa na ni ntwe mu wo aka weja obeyi obi abisade amam sa awo aware akwantu adwuma sep Ghana baby eduru no baby Agradaa de o man Ghana eduru no me say baby Agradaa ede Ghana eduru e na ma kyerɛ wo no what the Ghana is coming crofo Agradaa ebu nipa faso se Asiedoa Herbal Center bra na wo ba ha de wo amane nyina bɛkɔ ebe ye obi bia ama wo Agradaa ye kronfo wo ye kronfo wudi agora obebu afaso obebu agiw sika afiri winsam akyinkyim wonsa Agradaa ye kronfo tatwra moa hwɛ ai wurade woyɛ okronfo tatwra moa wudi agora na wode wabra boto chacha obebu afaso obebu simple kra afaso kra uyembashi obebu afaso simple kra hwɛ mesi ono ankasa ai wurade nyankropo ono ankasa na wote ono ho ni wiase no ye bone se ontumi nye papa da Agradaa ontumi nye papa ontumi because wo hwe esu ne ban ati ne mu na wo hwe ne ye a wo hwe Agradaa ne ye na wo hwe ne su ne ban ati ne mu na wo hwe de wu a wo siti a bibia di adanse se onye nipa a obetimi aye papa da e wona brabu ontumi nye papa ba de enye bia de wo de ma na obeye ade a enye bia ade ye bone bia wo de ma na obeye ene de wo de ma na obeye ni nyina sese ya ade ama cause eno ni ade a ewoni eno ni ade o ye ho ade pa de ye bone de o ye ho ade sese sika gari no ba bi eduru no asesa nkrofo ena nkrofo di adanse krumu adanse ye ntro adanse adanse ena omudi se me baaye no na me go problem ene mama pata dawroma me beduru ye no a me call e kan say ayi Asiedoa Herbal Center ene de me ho atom hwege ya asema woke wo se wanya cars bebre owo fie bebre na me ba cho wan na ka cho se obi call Herbal Center otimbe nya cars ene efie
so wan azano so when you fie bebre or cars bebre ade Agradaa ade ye Ghana fo no wa shada kwese Agradaa kwese sankrofo eno mo be gina no mudi asiedua herbal center ho adanse o eniema na no wo ye wo sika garemu no eno an wagada nkrofo no ode omo ye e wa ha se asiedua herbal center get no because affairs na mo hwe ni picture no say hi or cars o bibia we see ewurade na hwe nipa na wo de picture na wo hu ye eni mo hwe video wi say nipa na wo hu no bisa ho say wo no o betima sifie we be ma kura na wo miensa kura wanware no abua sa na no be gina ho na wo no say wo no asifie no siwon wo ntro mo di Agradaa hasan de ba na mo hwe we so we kura de ne ntro no kura de tan kura mutie Eliji samo na so no so mate den ne we na muni makwantu samu akwantu sama manantie tinchini manantie fie du wotwini makwantu ho asem ehene na menkoye na ye na menfa na nadie mate den ne aso ate den no me so mate den ne odofo bi so mensa e de me ko esiedu spiritual herbal center na me say me kodru ye no makwantu samu no what the near Macacre in a good for more than a more. Many visa 5 years, and then make your cover got one, so make up. Then it is some woman to say, and you're going to want you, man, one for you. What power? Our is a man, and I will yard it. Mr. Quest, do our spiritual center. Now, Benyan, now when you SIKA. Me so kwa na kwantira so egu fam kakra na wo na wo kom wo bete pa na dem nua koso hwe mako na ye ya ma bi to wo so koso hwe who's coming Ghana for who's coming pa Agradaa de eba Ghana Agradaa obi bia obu Agradaa so onye serious bia no boy Agradaa we a serious lady woman we a very serious woman wakase obebu no oye den obebu o ma wo fa hu ni da Agradaa kase obebu ni de opa twemu tan obebu hwe Agradaa so obebu a wo betima ye den obebu or the adwene sa be boo because not been a denity when they say Ghana de winya bana ka se ya he ubenya kwase bia ma na ba ma weyi ni se ya ntine he yen kwa ne kwa kan kire o mo se SIKA herbal center oba bibia be yi na herbal center de a me ba be ja ya de sa de ka asem efa ho ben obi aba herbal center abenya car abenya brechire abenya 5 years gay ya woda we hwe na nimpa wodeda ho se wo se ono anya 5 years visa na wakwaji we yedi na wasora kwesi wo se Agradaa amwa eye jumi ne wajumi de na wo ye wo SIKA gari mu no eno an wo ye wa hai SIKA gari no mu niema no wo ye na eno an wo ye okurum ha de kire ye SIKA gari na anie swon SIKA gari no eno an wo de aba no na wo de hwe foforo gay ya wada we hwe da watim hwe tickets na hwe ne ho bi hwe ni wi asa tetefo na omukokogbo ahyewo ewo ye kan saying please power tap on the screen. Thank you so much what do I say aso omukogbo ahyewo ewo Abidjan yellow sisi fo ni bi ni me da sepa na nakua wakai me yellow sisi ono da ho no hwe sai ni pa ya woda ho ye o na hwe adanse a wo bedie Agradaa hyeda koma ne kakra we wama na 200 Ghana
300 Ghana Ginedi adansie ehia form mo kiro mo hwatade bi ehege ye odeto na hwe ne hu ne ye bia akwasesa toma agu ne kon na hwe oba nim aso funu aso hwiata aso di bini oba nim tan ne hu fo sa no omo na ebo Agradaa mani di bone wo Ghana ha omo na ebo Agradaa mani scamming crofo e wo Ghana ha when akwa Herbal Center so makwa Herbal Center so makwa Herbal Center no makwa kotoka Herbal Center menya 5 years visa Herbal Center asore na wo mu no etimo amfa dance am nipa sika kura mu gidi yenti a mutin kwatam certificate ma Agradaa awode tikrom ha no mu a wono se wa bi Herbal Center ebe tonton nura manipa aye nimu nuro ni suni ni ban se ebe kum nipa se ebe ye dan no no se sade manipa se nipa njen konom because o jinipa nsem sika no man krofo be di adanse okwa na kwa nkyere da fom okwa wanji bebre die no wanji bebre se ya no ye sika gare sa obokọ no waji fie waji ka waji waja pade na wusu se ya na Agradaa be ye na mse musa amma ya mode da we ya modi manima ba magigi sika amu na musu mo yare betema Agradaa so me bunkrofo so wo bie Herbal Center no wo musa guys we me se Ghana wo betie hwia me din edmanasi the word changer sisi mo de yellow sisi I started it ba gay odo en ni mi jefu we en mi jefu ya woda we na fono ni nimpo de da ho otu wa boy shewa che otu we wa boy shewa che omo na started SIKA shewo na hwe nipa na oto no many colors o na nim dua na nim yetum wasan abo enwi ni ye de yellow won na black wom na no so wato na no blue hwe na tade enso ye green enipa na hu fun we enipa tantan enipa fi we se be ka kire wo se wono akwasiedu a Herbal Center ha muda muhwe nipa na ote akonnwam ye o na nim yetum wabo enwi tuntum e de yellow atum e hwa atade green ato na no blue na monhwe ne curtains ne ne matwa ne ho achi aso colors yellow sisi ene wo hye wan kona wo di adansi krumu se wokwa asiedu a Herbal Center wenya aware eto obi pa aware etiwe obi to na ohiani bi obi antwe na dwene nsisu a bonso odimirika na okọ ya mama meti se ye bo adansi die se utimo boa obi a na maba ai okay ne trase ai meboa wo mehwe ne mu ma wo no obebo kasei etine confess kabra na menye ho ade mfama aha de spiritual center oba hwesunsum ne ya ade ama sa obeju sika sisi ya de na woye wo so tuom na no na woye wa me say Agradaa EOCO ho na shada ye so hokọ no afena me be expose wo mo wo me see Agradaa wo be dem na wo de free se wo dem otima tena so tuom boni pa kro no echinchim ni pansa ajamanfo ja pade Ghana fo se enye hwe yate uwie ye firi ho no mukima uwie ya wasamba be gina wo se me ye asiedua spiritual Herbal Center asore no emfa wo hu so waye bia ya asore no emfa asore no emfa o enkoye eti wotena sidi no se ma memfa spiritual Herbal Center and touch it because adie bi ye spiritual de o de kokko to kra yen kan ho asem eti dia ma Agradaa no onya chance obu nkrofo ne se bosom asem okoka wo police station a enye ye bosom asem okoka wo court a enye ye ena ade ne so akoye te se wan frɛ wa na sɔre na do sika bai na oje ye o se de Ghana mrate tantan emrafo sa Yewra John Mahama ba ye the first person say go invite me Agradaa. I'm telling you. Usu be so mind for ye hotoye, o mind bana eti u be say hotoye. U be say hotoye dia ye bon sam ye be 40 years so a. O da yen. Die yen no kreye die ye nim.
but ono na di ntro e di bra o man Ghana se na tie bra ye nim nti na yeso yatam ye sika na ye kɔ ukodura na waje wie so ade o hye ho bɔ no oni bi onyama wo agis Canada skanashe uko police station be ka kire so wansoma wo ubekom no area na wo no wata polisifuo nyina enti no sa asem sia ba bia area na wo no ho na eso koye police case untum nsa ne ho da todas ye satimo wo so otuo mu no sa wo kono agi usika se den ubeko so otuo police station na koye case samra so otuo mo no commander na wo ho no na Agradaa urim di oyema no otokas nyina che no many sika boom de to no ho etu ko police station koye case ana o mapam wo se fasim free akọ on se Ghana phone pen for mu bi no mu ye corrupt mu ka ho na Agradaa boy kro no ya me betua mu ka ntina mu wu nkwase wuo no ntina politifo wuo nya fe no mu wu nkwase wuo mu nkwase wuo iwu police ni bia wewu adi funu ko efe da e wo wi ase ko so no kre no e free mu ana modi atro na esom ye wo kurum ha atro na modi som ye wo kurum ha yesa Agradaa science on so di nkrofo abetena ase adanse bone nko a entro nko a moye monhwe me defo fura be kire mo moye ba ko suni de o sha black and white ya oda we munti adanse obi de hwe mu nyina nim wifo nkura nko a wifo nkoda ahwewofo nko wifo nko a we aho kirefo nkura ya shada ma 200 cd 400 brabe di adanse ka kire nkrofo se waba Siedua Herbal Center muntie black and white ne ntra wo betwa muntie adafo wa wo hye me na wa wotie me dia ni babies dodo na afre me disipopia me kan fo Siedua Herbal Spiritual Center amount adafo na me wo problem wa me yafunu mu eni da na ha me 500 ha me se na nse bi ekura chire to me bi tete ba me su anamo ekọ Siedua Herbal Spiritual Center no wo de ne megu akoyam nyame nam ne so ene ne duro ne so asa me yare nti odofo 500 na ha hospital be na wako wani da so asa wabe mobu me kan fo Siedua Herbal Spiritual Center e di amount sumri kanefa number na go screen asa no ne ko free wo mu we be da say maybe sky be jiri meeting sky ketu abi o wo di ekọ na wa pomuden hu hia ema enhye sika no ne ko na wo benya ayaresa wo di adanse e beba odofo wo kwa di adanse e chire wo nua bi say hospital bi Siedua Herbal Spiritual Center me pa cha ma yenko na ho ye ayaresa nyina efie Siedua Herbal Spiritual Center ayaresa nyina efie mahu na Agradaa etimi akofa gewu ya betena ho ye de camera si so ni ya mane kakra na ge ne ti wonu na oka wahu na Agradaa akofa na be si wonu mo no masa oba we ejira honum edi adansi krumu entra dansie aso age ejira wo kenyina ye entro nko hwenanim bi odigina honum ono ka kire wo se wakwa Siedua Herbal Center se ye yare se ye dien okwa wo how to be twa ena okwa wo man ye to be twa ena okwa minia wudi Agradaa wo sika be dwa nanka o na me no wo ye criminal otumi ja kro no boda onye na adwin se obe ja kro no boda etin na no ye to no be ka asem we kire ye asem we Agradaa kan no wa wonji ni bia no na ne ewuni ma Agradaa yi asem we o kan ne jinidi sa asem we se o kan no jidi ji asem we di Exp0se ye criminals we are two criminals and ya kan ho abomo no what Exp0se ye criminals we are two criminals and ya kan ho abomo no it is any pa we see so we ye criminal na wa sore ko so omwa na omwa bi a Agradaa so wa haban bi etum de ma obi enya visa eno no ankasa passport eda
ewurade eda jeji denwi a passport no chese onim kwa akro so na nsa beka wona brabo mu Agradaa so ono so wo ahaban bi a wotimi tutu nsuom FDA formu de mani ehu sa ahaban ne da die na mamu we beka kire mu ntia mutimi register asiedua herbal center ma no na obeton enuru bone ade aye nim ho hwe Ebusia say we Europe na America na wo send sika dia ba Ghana nko ade send wave money transfer app na be boa timi am asende emfa woni network kro a we use betimi e de asende say wo send e de agu bank account ana mobile money wallet so ni nyina no obetumi e use ebusia first transaction ubenya $20 free dey here ni say ube use e promo code GSX2 use a promo code ya o first transaction ubenya $20 free na just say we any nsema manese e kan ye e de kire His Excellency John Mahama e de fa na Agradaa Abronye this is mo a we victims ni nyina no mo sori amonkonko pie mu e woni fie anase na asori dem wo oto offering na mo agiska esan say Agradaa eye mamofo drop you decent comment or comment section wo wa share wa like am front so enya bi ahwe aha ya land media Ghana midin the Exp0se